Hi, ani hairstyle rong phungnai tabo phunok yakwa in few minutes phunok nai ang bkhna rakha hairstyle go change khaika because koekta comment nugo bai akai kha bkhnai manga style mang change khai nai so this time kha change khaika go akai khano bosor same hairstyle khaksa hati ke mukhang khaksa bol jaya da ninka usuk length tabo ke change khaise ka nai da 1 2 3 teng teng bara khaina ka suk bara khan bukhnai tabu tini cutting edge thangai rajak mane bukhnai hingka ne u bukhnai color riwinai tola phaisingo bisi rough ngi thangkang ke ba je u rough part grida amor rai ro ka ta kai ko shiny silky injak nga kisa wavy khaina mane omo to thangnai suka ke no mo waving mane hami thangbai nai mane sujang nai ta to phano kisa wavy khaina mane baheng kha comment khai sadi do ani norok ani bukhnai hairstyle katal no ha hamza kya comment section o sadi o ta kaisa ko tasima ekon tasakang no ani resa mong katal release kha gabama borok no sawo gabama ya koi jona ani basically siniman bangba koi jona ani sinijak rok sawo YouTube search khai mai nugia po e norok direct search khai nugia phanangi mano tangge ke chungmia se channel khulogo inka so miya ni sasa sakang so nukjagya ko search khai pano hayangi mano sang oron ani description no link rena ani YouTube channel katal Elizabeth Music aro norok mane ani recha mung rok simi ta mung simi ani jot recha mung a channel upload khainai so norok update norok ani recha mung ro khana mo chung ke tai bus kang ni sarogo khana mo chung ke ta bon subscribe khaidi inka se norok latest recha mung no khanai ani latest composition rok ta wan so regularly upload khainai unke তাকে সব ও ভিডিও আছে একদম লো বাজেট নি ভিডিও সিদো আই এক্সপেক্ট খালি স্ক্রিপ্ট বুক করে अनि मेन फोकस के आंगलाय थांनाय व्लॉग समाहाय मेन फोकस के अनि ऑडियो से आं वीडियो फोकस खायाम बगै वीडियो का हायनो आं जे शिलंग बेरा थांपुरो जे ति सामाने आमन हाइन थेपारि बे खाता क्लिप हायनो ओ गानो अपलोड खाय रजाप मुनो अपलोड खाय टक ड्रप भिडियोस ना मैनाय नरक बहायना नि बेराय माने जागारो बनायदि एज अ व्लॉग प्लस ऑडियो खाता सो प्लीज डू वन एन्जॉय हिंके आं अनि टाइटल ओ मांग खाके टैग खायनानि कतल चैनल न ताइ डिस्क्रिप्शन मा बुरिनाय आं अनि ओ रजाप मुनि किसा पार्ट ओ वीडियो रि वन नरक एन्जॉय खायनादि दो ताइ बट प्लीज फुल वीडियो थांगै नायदि आंनि चैनल थांगै एन्ड प्लीज डू वॉच सब्सक्राइब एन्ड शेयर एंड लाइक हिंके आमो नरनि इच्छा नरक जाजा गंके लाइक रेडी जाजा गया कबा इच्छोके नरक कमेंट सेक्शन सारे आं बजागे इंप्रूव खायना नां ओके चलो see you in my another channel